urancishe mu nzira gukora ibyo ushaka Zambona nibi kwizera umwami Yesu ukuhora ngendera uzira yenganye ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu ukuhora ya Son TV Nandanda TV abagabo b'Imana impamvu duhagaze imbere y'iyi kamera ejo mundi nagize umuhamagaro mwaba. Hello my people, today is another day, another blessing. This is Lewis. Mkongomana azavuga ngo leo ni siku njema ya furaha kubwa na vigeregere kuliko kesho jana kuliko wanadamu. So turi kuri channel mbwira uyu mugabo ndamubwira ngo nagize ibitekerezo no muhamagara ndamubwira ngo abantu bari mu kuza mu ndege bari mu kubashira indabo sinzi ko twataranye kwa kangahe Imana irambwira ngo tuzoze gutega umuntu wa nyuma mu ndege ubu tuvugana tuvuga cy'indege ari uwanyu turategereje gusa ngo turebe umuntu wa nyuma se ko tuvuga cy'indege tumutege iyi ndabyo yaguze amafaranga ngaho 15 kugira ngo z'amanyarwanda kugira ngo utege umuntu utazi kugira ngo yerekwa ryacu hari amahirwe yuko wohura n'umushima hari nibyo ko bagashima kana kabira ngo shumshaka amanga kuri tururabo Imana gonyine irasemura ariko igere niyo byatuzanya ariko iwacu namubwiye kubera ko turi mu bintu byo gushaka aba fiancé ndamubwira ngo nidusanga ari akantu k'agakobwa kari maneke arakajana maneke bivuze ngo kari kuri size ukeneye
wewe kubera ko itoba size wa kene kubera ko oh yeah kubera kera gugiye kunjana amafuta cyangwa zo kubera umuvyeyi mu boko toka we urambere umuvyeyi simfite uwanje simfite umuvyeyi wanje gapfa kuza gusaraka nakigikwerere nawe gantu urashaka yabaye iwawe jewe ko niko Imana gayavuze anta mana wibeshera ni ubundi reka kubwire hari ikintu mu Cyongereza bita common sense common sense cyangwa se ni common sense cyangwa se sense common version of version you understand it kuvuga ngo sense common niko kuvuga ngo nyakiyobe warangiza ukavuga ngo kanjore ni common sense nyakiyobe nawo wakinyanga sense common na common sense sibivuga karata none kuvuga ngo nyakiyobe no kuvuga ngo kanjore we have many countries we have studied. Where did you run from? Rugezi. What is running? What is studying? Kwiruka. Running. Oh. Aho twigiye. Aho mwirukiye. My brother, you have to understand my point. What is the meaning of running? Wumvishije umwongereza yarakaye. You have to understand my point. Azashiramo ngo don't mess with me, bro. Don't mess with me, bro. So guys, it is only just a greeting. We love you. We need you in our life. Uwo muntu bandi tunamutega turamwerekana. Turabereka umuntu dutega. Twaje gutega umuntu wanyuma mu ndege. Wanyuma. Ese indege igira intebe zingahe? Ese indege nayo nuko muri bisi wagende mu ndege. Indege sindage nderama kuko mbitekereza. Ijamo nk'abantu nka magana kane siko? Indege? Abantu magana ne? Sinumushinga w'amahantu wo kwihagarika na restaurant ni byose kandi bizokwira mu ndege. Kandi gihuye n'intebe. Tizokwira mu ndege. Babona intebe bakabona hasaro na douche bakabona toilette bakabona. Ko nayo yagisha nyine nini wa? Ntabwo bojamo. None abantu baturushe kugenda mu ndege mutubwira umubare abantu baba mu ndege. Ikindi kibazo nza nibaza mwiriwe ko turakira umugore hano ko nza numva ngo abantu ngo bagiye mu ndege kandi wumva ko turamujumera riri indani umugore w'umuntu wanyuma mu ndege ese muzamubita abanyuma mu ndege umuntu wanyuma azahagera asanga muzamwakira niwe twamuheza indabyo uyu munsi tumuzimuhe twazigenda ayiwe hari ahantu hatabu wanyuma no ku ishuri ta hantu hatabu na bibiri habe na bisigira umuntu wanyuma uvamo nyuma so kibazo bahagarika ikibuga cy'indege nijoro y'amasaha yakuze okay nakubwiye ngo se ko twazafungiriye garura hari ikibuga cy'indege nti ugomba gufunga hari gare bazakeretse ari kayo ibyo banze ko twijiramo ni kayonza kayonza ahubwo nibo bazakinira muri gare so guys kuri mutwihanganire turn on bese bagume on touch keep on touch okay keep on touch we are in the airport ariko kwa wakumva stay tuned agatara kagumye kaje no kuvuga ngo rero amasaha kuyandi turagenda tubahereza update umuntu wanyu mugume mu guessing arashobora kuba umuntu Norvege arashobora kuba Bangladeshian Chinoise urumva ni ibintu bajya cyangwa mu Philippines uwo dutega wese turamubereka ikibazo nari kuvuga ko bavuga ngo ikibazo mu ndege nta muntu wanyuma bano oje baranda none tega nk'umugore uzana amahasha ari wo utwara abana bibe babiri mu ndege none kibazo cyangwa wasaza tibishoboka indege gizije abana family muri yawanti yabi usohoka hano kuri gate hari 4G MTN banza humuriza urarushiramo umutwe kuri humuriza n'agahanga bazabagira gutya shitonderemo uramushiramo umutwe uyu muntu rero mwabantu mwe dore kera tubareba ko mushima kera yatwegereye wari kwita kana gashimba tugata so kweba tukimubona nuko mu byukuri bene data mu guessing what is country what is asa so abaye ukinshasa ko no rutahana ahubwo noje kurubombeka mu maso yakiriye semedi ariko so yo mu buko sameda kusakribitire mu buko ahubwo abantu bafite amakwe mu kaba abantu bafite amakwe mukaba mufite amakwe mukene dufite akantu kakarega ko kagakiribitire turi mu kwita agakiribitire kaje kaguke
ni ukuvuga ngo rero abantu mukomeze mukurikirana ni channel ya Sun TV, Ndanda TV na Candlelight ndetse na Candlelight yacu. abantu mukore subscribe. Aba ni abantu twagendanye ku bw'igerekwa ryacu ryo gutega umuntu ku kibuga cy'indege wanyumuheka tumuzi natwe. Imana aravuze gusa ngo muzoze mwakira umukozi w'Imana, nimba umukozi w'Imana so Ririya jisho riri hariya ku muryango ririya riri ku muryango ni kamera so niyo zo bita kamera. Oya wakigogiwe Uzubona iya ni kamera ziriya si ifoto y'imfisi ni kamera wewe. hari kamera hari kamera yo bitukura kuriya ikabona abantu. Cameraman mu kinyamurenge. Thank you guys, thank you. Thank you. Kuba babuze ikintu bashiraho kize biri seri. Iriya ni ahubwo ndaje gutanga igiteke. Ndatanga igiteke. ingagi niyo baza bubahaga hano uzumva basita